Pausi di jumpam uiba maru uiba pau khara update taujari. Nongmai kapsit lamble hai nuwa kat lamba mi load kre. Gari su putoragu yatre Robindro. Mai infal AC da Mikhal Maya yaurok baga irang sakat ba aran ba kya aijin bagi janabi amat tatana sadari. Nongmai kapsit lamble hai nuwa kat lamba mioi mobile switch off taukre. Nongmai na fan ba gari putoraglo. Polis jau na kum na yang minasi hai bata su putoragu hai ba yatre aina. Deputy Speaker K. Robindro na fangdokre. Mai infal AC ki marung chanba Mai infal thana 1/3 da MLA Local Area Development Fund ke makhata sawa Ima Sanglen Community Hall sangkaba ki thoromda Deputy Speaker na makhatana hai. Mai infal AC da Mikhal ki matamda awonba ahungba praknanaba akanba mongda honaduna lakpani dobo. Hada ki mongda Mikhal naksilaklaba inai tanaba sinba thawung hekta horakpa si laibak thibani. Hauki ba sahi mari makai asida Mai infal Asia si irang amata laitana yamna ingna singna palakpani. Mikhal naksilakpa ka loinana miyamda lana sandokpa nato oidaba kaya haijinba Nongmai kapsin lamle aina lana sandoktuna. Miyamda samam naba pokan naba thaba kaya sa tharagle. Nongmai kapsin lamle aina police ta wakalamba miyoi ki telefon mutalaga load kre. Thaudoga du karam na thokpuno aibadu thikana na police ta kangan kre. Nongmai na panba gari du futhorako police jau na kumna yangmina si Haibadasu gari du load kre gari mapu masamaksu lagu haibada yadre haige. Civil service ki coaching class hangdogi haiduna larik haibani haina lobi gano madamabada mari makhong khangdaba angang amada bol dekpani haina. Question chelam laga tumida laikhibani makfo mirip oinadaba insin lambabi adu kana no haiba haujikta mayek senglakle. Masagi wejaba khara ki damak miyamda aranba kaya haijinba si ngaktaba ngamde. Ising chaw matamda miyamna turel kaigidra haina dik launa leinaba matamda JCB thibada wana kharka haujikna flag thetuna JCB kya photorake. Covid ki matamda laijat asida gi ngak thokna ba vaccine kap thokpada miyambo wakhal tanana ba honabagi masa matomda imong marung puraga vaccine kap lubulu singba Mai infal asida leitaba nate. Asigama miyam gi khanba ngamdaba luchingba sing asi miyamna para tambiba matam oire AC asigi mihut amoina Mai infal bazar da pot joliba ima ibel singadamakta tawba yaba thabak tawkigani. Mai infal AC da leiriba naha singi afabat tunglamchat ama semnanaba angamba thakta honagani. AC gi manung chanba loktak pat ka tainabada mangdur leiriba law pari lising nifan asi semlaga miyamgi oiba kanaba hiramda senaba tai aige. Mangnahai Mai infal AC dagi ima ibel kaya Infal gi ima kaitel da wana pot jolibasing asigidamak. Karigamba khara di tawba matam oire lambi fana yamna semlabasu drain semlabasu masidagi hena maru oiribadi ing thatap thaba kunai uhenba amsung jumthom kudingmak sakhum mai burhandaba asin hena maru oiribani. Lagadariba Mikhal asida miyamna isaugi matamda Covid gi matamda wamina khiba kaya adugi mahina miyamna nungsibani Mikhal loiraga bawparada famdun leithoklam labadi miyamna nungsibiriba asi nungsibiram loi haike. Nagala maromda mirakta Nongmai kapsin bambioi faduna cherak biyo BYDA. Mai infal ACG hanagi MLK S Ratan Kumar ki worker ni haijaba Altafu sen na haukiba December kulumdoi gi nabidangda miyam marakta Nongmai kapsin na aki akang thogan kiba thaw akan ba mongda condemn tawe. Makwa thoba matamda faduna batik chaba cherak bibiyo haina Vengkun Youth Development Association ge General Secretary CS Asoguna fangdokre. Mai infal Bangkunda ngasi promising ga unabada Asoguna hai alta fuse na make khongloi ga loinana gari hom da lakla ga nubit adu gi nubitang da Salamat Bazar da miyam barakta Nongmai kapsin duna aki akang pokan ke mafamato gi miyam horok tuna tanaki dubo phangkhide maki mari mata thokpa amagi thongal da gari khamlamla ga masa lai thokna ba honabada masa gari da Nongmai kapsin jakhibani adu bolaibak thibadagi political ki kudong chabal lugna da phona bada BJP ki workers na Nongmai kapsilagle aina maran sis laki bare. Hiramasi ki matanda alta phusen ki mathakta logi oiba action lokhat pina ba Mai infal police station da club amade association singna aiba zerol piduna wakat khiba sulaire. Adobo Nongmai kapsilamle harba gari adu investigation tawgani aina lakhat khraga investigation tawduna baman bamongda thado khiba adu ki maram Bengun gi miyam da mayek singna khangan gadabani aina su bhangna phakhatana phangdoke. Bakatarakpa atop pau amadana Manipurda X-ray machine sing kanglon kaina chalaiduna haksel da sauna singnare lanai hostel krada lead door base sinadana X-ray machine sing chalaire
ana laying gi lamda sangdaba yadraba yamna maru oiba khulai ama oina sinariba extra machine singa se lamda masida di lakhutfam thokpa section thorang ningthina lakhutana chalaiba maramna machine sing asidagi thorakba radiation aduna anaba amadi machine aduba senariba technician singi hakselda asoba singnaba ama oire malingi oina haksen kanglon gi lamda khwaidigi chawba FX body amu oina lairiba World Health Organization WHO na X-ray amadi CT scan singba khulai sing asidagi thaduragliba radiation asi cancer leina pokhan bangamba carcinogen amari hala law thokiba laikhrabane khulai sing asi sinabada ngana satkadaba sana kanglon amadi pathap kya marom jathokuna thamlagane marwaina khulai sing asiba thamliba ka adugi phaglang sing adu chekna ningthina khajinba oigadabani natragana lead glass hakwadabani ka adugi thong adusu lead door oigadabani masida sunotana ka aduda khulai aduba panariba mi adusu lead base sinaduna radiation aduna masada yariba makai sokhandana bahona kadabani aiba chana kanglon kyamram laire asigamba kanglon sing asi thugai duna hojiksu impal gi akoi bada lairiba lanai hostel amadi laboratory kayada aksre machine sing chalaiba thengnare manipur gi tongan tongan ba hostel amadi laboratory sing asida chalairiba machine sing asi kanglon ngakna chalairibra haina yengsinaba kumjali sing ani taraga mapan gi September thada atomic energy regulatory board ki team amlaktuna yengsilamba laikhrabane hariba team asina yengsilubada manipur gi khoidi sawu hostel wariba rims ki x-ray machine thampaka amgi thong yaudana machine adu sinaramba thengnarakibane masida natana technician sing adusu lead vest sinaramdaba amadi makoi haksang da sangba radiation gi chang khangnana bahapa dosimeter sing su valid lower ba ngakta sinarambadagi hostel adugi x-ray room adu team aduna sis tausinduna thamlam khebane tha amrong gi tungda hostel authority na samjenduna am hana salai ba hoke atomic energy radiation protection rules lisingani mari ki matungin atomic energy regulatory board AERB gi license jaudana x-ray amadi CT scan singba radiation thokpa khulai amada leng sangsing amadi diagnostic center singda sinnaba yaroi habigi athingba leiribane adubo AERB gi team aduna yangsilamba aduda manipur government abadi lanai gi hospital amadi diagnostic center singda x-ray amadi CT scan machine sing salairam libasi AERB gi license ama phawba pairamdaba thengnarakibane masina baram oradra rims hospital khakta natuna jenims hospital da su x-ray room masil tawsindana thamlamkhe loinara Bisnupur district hospital yauna lalai hospital ahumgi x-ray room sing tha amagi manungda AERB na firiba guideline ngak chatuna license tanthokna matam piramba laikibane AERB gi team aduna Langol View City Hospital Impal Hospital amadi Babina Diagnostic Center da suyengsen khongsa chatkibane harba hospital sing asida Babina Diagnostic Center khaktana tana atai hospital sing da sinarable khulai sing ado guideline ngaktana amadi license chawdana sinaramba thengnaratuna x-ray unit ani sil tawrumba loinara unit kunmaga da warning piramba laikhrabane Manipur Nursing Home and Clinic Registration Act 1992 amade rules 1993 ki makhada state asida salariba lanai hospital amade diagnostic center sing asi sahi ahum khuding ko na al department da registration renew tawgadavani haiba kanglon su laire harba registration asida x-ray amade CT scan labor hospital singna AERB gi license asi hakudabani abigi chana kanglon semduna thamlibane adumaina hospital sing asina registration ki matamda masagi x-ray amadi CT scan machine sing lairabasu laite hajindun thagalakpada yarokdabana department ki thabak tharom paikhatpada khodong chadaba kya sumayuk nai health department ki machine jatba misak amana pause esta phangdorakle ngasi jai koi ki pawmi na imphal ge ko beda lairiba ladai hospital amadi diagnosis center kharada satuni yenglubada x-ray machine thamliba ka adu isam jamba ugi thong palamba machine adu ba senator ba technician sing ke lead base ablamdaba made technician sing adu gi masada radiation cam yamna sangrabagi haiba unbada sinagadaba dosimeter sing chinnadana machine sing adu bo salairamba thengnarakhe masida lenga ki health department amadi mari lenaba authority na matam chana akan bambiang changdura karam balanai gi hospital amadi laboratory singta kanglon thugai tun x-ray amadi CT scan machine sing chalairibagi aiba hengsina huba mathau tai maduna trabadi anaba fanana baleng balak cancer laina pokdarabagi masagamba wairakloi aingai leite aina phongdong narakle Mirabaida UP government Lupa Crore amaga makai Sikhre Olympic silver medalist Saikom Mirabai Chanuda Uttar Pradesh Minister Jogi Adityanath Lupa Crore amaga makai gi mana khosinakre
Lakhanau da laiba Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Egna Stadium da pangthokpa tharom amata selgi mana asi Mirabai Chanu da khusinagibani UP government selgi mana pibirakpa asi yamna nuaiba phawe sel khaktagi wafam sunatna sanaroi amabu asigumpa thak amada pukhat piba asina tunggi hawrakadorbe sanaroi singda su hena honhaningbagi thawna ama aplagani magi wena su makhatana hena hona dun Olympic da gold medal loba ngamna ba hona kigani aina Mirabai Chanu na fangdoki Panbajabadi Mirabai Chanu handak Japan da pangthokiba Tokyo Olympics 2020 weightlifting masanagi kesi difugam mapangi category da silver medal fanglaktun Olympic game masida India ki an medal fanglakiba sanaroi oikebane andak mangthokiba Olympic games aduda Indian bronze medal mari silver medal aniyamade gold medal ama fangdun punna medal tarit lobangam kibane games aduda gold medal fanglakraba saroi da Lupa Crore ani silver medal fanglakraba saroi da Lupa Crore amaga makhayamade bronze medal da Lupa Crore ama UP government fi kibane Company amadagi Lupa Crore chamaga umbudra taret fagtkhre Central Board of Indirect Taxes and Customs ki Directorate General of GST Intelligence ki akhanaba team amana Kanpur gi fragrance company ki promoter Piyush Jain gi company da thiba humba ki thabak chatabada selon Lupa Crore chamaga umbudra taret fagat pangamkhre aire agency da ki fangba pau asigi matungena sanpa mase lebaga sigi oina hauji pawda arrest thabada khwaidagi jamna fagat pangamba oiri aire Manauna Mayamba Hatkre Zeribam Police Station Konba Babupra 1 number 4 da ngasi nobe jungba pung baro mo taba matamda masin manau khanabagi tawdokta manau no pana Mayamba Hatkre Police dagi fangba pauna hai laikidraba mi adugi maming laisangdem kolisor sing sahini fugam mapan apapa laikidraba Jan Major kawe Mayamba Hatpada Senai hariba manau no pa adugi maming laisangdem ibongomsa sahini fugatare suraba ase ngasi nabit jungba matamda makoi ni khana sena bagi thawdokta manakta leramba arumba posaga mara thombada kolesu laikidabani aire thawdogadu gamari lena jiriwa police station case amalo khatpaga loinana thawdogadu da chenariba manawnopa ibongomsa fare laikidraba kolesorgi asiba haksang aduna jiriwa district hospital da postmortem tawraba madong ibong madong da senakre aire jiri college matam kaktana tingjingre college gi awatpa oza thabiraknar balenga ke mari leina basingda Karakana Ajarkabasu Tabagono on Torok Tabadagi Zili College Student Union College asi Nasidagi Madam Kaptana Tingden Kre Kongjanga Sikimatang the Zili College Students Union gi Finance Secretary Kontauzam Sombor Sitna Pawishing the High How given November Nifandagi Zili College Students Union College Siki Physics Department gi Assistant Professor Koirung Kavitagi Transfer Order Kakpana Dragana Wazasiki Mahutabi Rakabamari Lena Sinta Hanjan Hijakiba Lakre Adabagasi Papa Makutong authorities in the Giwafam Amada Fondor Palaitabana. College as Matam Katan attended Bagi Kongjangasi Sansilapane. Kongjangasi Mang Unada Lingaki, Marilena Department sing the Tabagona on top Pinaba, Akangaba Matam Take Balakre. Education Department College as the Tamliba, my racing in the Makari Sukandava Manba, Mount the Late Patau Asina. My racing the Hena Kosanaba, Togale, Lingaki Tausada Batong, Asimatam San Sataraglabadi. My racing Hena Koisang naba Yangalakani Maramatuna Atoba Matamda transport Takiba Physics Department Osa Mount Tabira Katabani Dragana College Asidagi transfer Gidamak order Toglaba Assistant Professor Koirum Kabitabo Amukana College Asida Tabirago Owafam Sing Asid like Lumna Lobby to the College Asiki Wato Lotion View and Apple Tauragle Makatarakpa Atopa Pau Amadana Indian Air Force can make MiG-21 Fighter Crash toukhre pilot Sikhre Rajangi Zaistamar Madak Sam Police Station Gimanung Chanalaiba Desert National Park area the Iranobit Kinbidang Waramda Indian Air Force can make 21 fighter aircraft from Crash toukhre Masong Madugi pilot Wing Commander Harsit Singh Sikhre MiG-21 fighter aircraft from Crash toukhre Masong Madugi pilot Wing Commander Harsit Singh Hu Sikhre Iragin Midang Pung Nipan Makarum Tabada training sortie amagim Manung the MiG-21 aircraft from Western sector Kudong Tiba Taudoga Manangre Makadaba Paungairi inquiry order Tauragari and a power Aduna Pondok Latuna. Air Force ki official handle Aduna Tweet Tauke. Mafumadaki police na class came from Adu Tongre Amazon Mahakso, class Mafum Adu Lambi de Lady Anna, Zast Superintendent of Police Association na PTI the IK. MiG-21 Gambarum say he cut the class ki Taudo Gambarum Tokre, class ki Pau Sangna Token Bagidamuk Masigi aircraft Asibo flying Kevin Aina Pau Kone. Komjalising Ambasapa Hupudram Atoidaki April,
ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯒꯅꯤ ꯊꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤग ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯆꯥꯝꯔꯤ ꯃꯔꯐꯨꯒꯅꯤ ꯊꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠ ꯆꯥꯝꯃꯒ ꯍꯨꯝꯐꯨꯇꯔꯥ ꯃꯥꯊꯣꯏ ꯃꯤꯆꯝ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒ ꯃꯥꯄꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ एयर क्रू सिखरे अनबे लिसिंग तरागनी थोइदा गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट हाइगे खुदोंथुइबा थौदोकसिंग अदुगी मरमदी ह्यूमन एरर अमसुंग टेक्निकल डिफेक्ट अनिमगनी आइना गवर्नमेंट हाइगे म्यांमार नुपी अगांसिंग जौना मियोय कुंथ्रा हेना हादख्रे हाक्सांसिंग अदु मै थाथोकलमले रिपोर्ट मफम अदुगी मियोय मीडिया रिपोर्ट सिंग अमसुंग मफम अदुगी ह्यूमन राइट्स ग्रुप अमगी मतुगिना म्यांमार गी इरांगना सहालबा कहया स्टेट इराय नुमित नुपीसिंग अमसुंग अगांसिंग जौना मियोय कुंथ्रा हेना हादख्रे अमसुंग मखोयगी हाक्सांसिंग अदु मै थाथोकलमले मै मकै थाथोक्तुना सेलख्रबा मियोयसिंग गी मैना साक्लबा हाक्सांसिंग अदु मखोयना थेंगनगे मदुगी मनुंगदा अहनसिंग नुपीसिंग अगांसिंग यावरे मखोय अदु फ्रोसो टाउन की मोसो खुनमनाक्ता थांगजु नुमित्ता म्यांमार की लेंगाक पाइरबा मिलिटरीना हादखिबनि आइना करियननि ह्यूमन राइट्स ग्रुपना आइगे ह्यूमन राइट्स तुगाइबा मिनुंगसि खंगदबा अमसुंग तामथिबा मिहादा दो अखोयना कन्ना जानिंगदे आइना ग्रुप अदुना फेसबुक पोस्ट अमदा हाइगे म्यांमार मिलिटरीना खुंगंग अदुदा ऑपरेशन आर्म फोर्सिंग द खुलाइसिंग पाइबा टेररिस्ट के अमरम नोंगैना कापख्रे अमसुंग हादख्रे अन स्टेट मीडियादा आइगे म्यूजिंग अदु गाड़ी तरीत लाखिबनि अमसुंग मिलिटरीना लेबनदबा हाइबदा खामखिदे आइना स्टेटमेंट अदुना आइगे पाउ फंगनबा होनबदा खुदक्ता म्यांमार मिलिटरी फंगबा ngमखिदे ह्यूमन राइट्स ग्रुप अमसुंग मफम अदुगी मीडियाना थागलकपा फोटोसिंगना काथिगलबा ट्रकसिंगदा मैना चाकलबा हक्सांगी सरुकसिंग अदु वटखि फेब्रुवारी अमगी को तौखिबा मिलिटरी लेंगाक अदुगी मयोक्ता सिविलियन मिलिशिया क्यामरोंगे मनुंगदगी ख्वाइदगी चावबसिंग मनुंगदगी अम ओरिबा कारियननि नेशनल डिफेंस फोर्स न सिखिबसिंग अदु मखोयगे मेंबरसिंग नते लान अदुदगी चेलक्तुना संजफम लौबा लाको मिसम सिंग आइगे असि भागसांग अदु तोंगन तोंगन ब साइज गिनी नुपीसिंग अगांसिंग अमसुंग अहलुरबा मियोयसिंगिनी मदु उबदा अखोय थमोय सोखे हाइना गुरबदुगे कमांडर अमना रॉयटर्स ता आइगे मामिंग फोंदोक पिगनु आइबा खुंजा अमन इरागी नमिदांगदा नंगै काप अदु माना खंखि अदुबा मफम अदुदा नंगै काप अदुदगी मफम अदुदा चटपंगमखिदे हाइगे अहकना ngasi ayuk yengnaba satke amasung maina chaklaba asiba hakchangsing adu amasung angangsing amasung nupisingi mafi marul akoibada chaiba taduna chaina tadun herba du oki aina phone da reuters tamhang hairakhe बस नत्रगन ट्रेन से ओइबा याबा मालेमगी अहनबा DMB डुअल मोड व्हीकल जापान द चेनबा हौरगने मसी बस अमनी मसी ट्रेन अमनी मसी DMB डुअल मोड व्हीकल अमने मालेमगी अहनबा डुअल मोड व्हीकल लंबी दसु थौबा याबा रेल गसु चप मानना थौबा याबा मखलासे जापान की टोकोशिमा प्रीफेक्चर की मनुंग द लेबा कायो टाउन द ngasi थांगसु नमितगी अहन बोइना मियाम द उलगने DMB असी मिनीबस अमगा मसंग मानै अमसुंग लंबीदा महौसागी रबर टायर सिंगदा चेले अदब गाड़ी असिना लंबी फांगनफम अमदा थोंगरबा मतमदा गाड़ी अदुगी मबुक मखादगी स्टील की चाकासिंग रेल ट्रैक अदुदा थादरकनी अदुगा ट्रेन कैरियर्स अमवना चपचान ऑनथोकेगने ट्रेन चाकासिंग अदुना ममंग थंगबा रबर टायर सिंग अदु ट्रैक अदुदगी थांगतकेगने अदुगा अमरोमदा तुंग थंगबा चाकासिंग अदुना रेलवे अदुदा DMB अदु थौनरबा मखादा लेहौगने डुअल मोड व्हीकल DMB सिंग असि ऑपरेट तौबा आशा कोस्ट रेलवे कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO अदुना फोंदोकबदा मफमदगी ट्रांसपोर्ट कंपनी सिंगना चेनबदा सेंदोंग तानबा फंगनबा होनबदा वारिबा हल ओइसलक्लबा अमसुंग जामसलक्त्रबा मिसिंग लैबा कायोगुंबा अपिकपा टाउनसिंगदा असिगुंबा गाड़ी सिंग असि मतेंग ओइगनी आइगे DMB असना पैसेंजर कुनमाथोय फावबा पुबा ngami अमसुंग रेल ट्रैक सिंगदा पुंग किलोमीटर हुमफु यांगना चेले अदुगा मियामगी महौसागी लंबी सिंगदा पुंगदा किलोमीटर चामा फावबा यौना पुंगदा किलोमीटर चामा फावबा यौना जांगना चेनबा ngami आइना आशा कोस रलवना आइगे तोंगन तोंगन ब मचु सिंगदा सारेबा डीजल फुएल पावर फीबा व्हीकल सिंग असिगी अपिकपा फ्लेट ददुना अवांग थंगबा जापान की सिकोकु इथत के समुद्र तोरबान की लमसिंगी परिंगदा अपिकपा टाउन कायमरोंबो सामनदुना चेनगने अमसुंग पैसेंजर सिंगदा फजरबा समुद्र तोरबान सिंगी सक्तम सिंग उहनगने CEO Shigeki Miurada project asina Japan की अकोइबदगी रेलवे पामजबसिंगदा यंगबा लाखनबा पुनिंग थवरकनी हाबगी माकी आशा फंगदोक्रे सानाबगी पाउ अमदा अंडर 19 एशिया कप द पाकिस्तान अरुइबा बोल्ड इंडिया बो विकेट अनिदा माइथिबा पिखरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स न जुम्बु ओइतुना पांगथोकलिबा अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानाके मैच अमदा पाकिस्तान अरुइबा बोल्ड इंडिया बो विकेट अनिदा माइथिबा पिखरे इंडिया हाना बैटिंग तौरपद विकेट तरामक आउट वर्गा रन चनी कुंट्रागा तरीत लौगे इंडिया की ओपनर अंग्रेस रघुवंशी रन अमत लौरमदना आउट ओइके अदोबो ओपनर साइग्रासिन रन तरुक अदुगे स्कीपर यास धुलसु रन अमत लौरमकेदे
ओवर तरागा मपल लोइसिन की फाउबदा इंडियन रन मरफुदरा तरुक लौरगा विकेट मंगा आउट होइगे इंडिया की बैटिंग द विकेट कीपर आरिद्या जाधवना बॉल मरफुम तोय मायोगनाबदा लौरंबा रन जंखै अमसुंग हार्डुर सिंह लौरंबा रन निफुगा तरुक टीम असिगे सिंथाबा याबा स्कोर सिंह होइगे अतोबा बैट्समैन कौशल टैम्बेन रन कुंट्रागनि तोय अमसुंग राज बर्सन सो बॉल कुंदा रन कुंट्राउम तोय लौरंगे पाकिस्तान की बॉलिंग द जीसन जमीर रन हमफु पीरग विकेट मंगा अमसुंग अवैस अली रन निफुम दोय पीरग विकेट अनि लौखिबा असिना ख्वादिगी फजबा होइगे पाकिस्तान मैच असी माई पाकनरब रन चनी कुंथ्राग निपान लौबगी मथौ ताखिबदो ओवर जंखैद बैट्समैन निपान आउट ओरग रन चनी निफु लौब ngamduna मैच असी विकेट अनिद पाकिस्तान माई पाखे पाकिस्तान की बैटिंग द मोहम्मद शहजाद न रन मरफु मथोय लौरमदुना मैच असी माई फाकवद चावना मतेंग पांखे इरफान खान लौरम रन कुंथ्राग निथोय चु टीम मसी सिंथाबा याबा स्कोर होइगे पाकिस्तान की ओपनर अब्दुल वाहिद रन अमत लौब ngamdringeda इंडिया की बॉलर हंगर केरन आउट तानके इंडिया की बॉलिंग द राज बाजुवन रन जंखै का तरुक पीरग पाकिस्तान की बैट्समैन मरी आउट तानकेबा असना ख्वादिगी फजबा होइगे मखा तरकबा अतोप पाव अमदना दामदगी लाइगी मितम सिंह फंगले झारखंड की हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की सरवा दामदगी इराई नुमित हिंदू लाइसिंग की मितम तरुक फंगख्रे अमसुंग मदुदगी लाइनिंग बसिंग द लानरबगिदम खुदकी ओइबा लाइसंग अम सागतुना मफम मदुदा पुमलांग लांगनाख्रे दामदुगी मनाकत युक्त मसा सेंदोकना बसखिबा खुंजासिंगना लाइगी मितम अदु उरखिबनी मितम सिंह अदुगी मनुंगदा फुडनी सांब शिवलिंग अंगौबा नुंगना साबा हनुमान की बिष्णा की प्रॉपर्टी अमसुंग नानिदा की मितम सिंह जावी हाइना पुलिसना हाइके पावदु संदोखिबदगी अराप मफम सिंहदगी मियोइसिंग मफम अदुदा थुंगलगे टेननब पुरखि अमसुंग लाइसंग अम सारगा तोंगान तोंगानबा लाइसुन सिंह पांगथोपा हाउखि आइरे अरगदा कंटेंट सिंह असिगी मरुबिबा पाव खरा असिबा पाव दमजरिबा Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiri pupana mapathagasari channel asana tomda kanarabadi subscribe tobi dribasana subscribe tobi nambaloina like and share tobi so kawi ganu pramappo amukhana thagazari